Waalaikumsalam. Wah, dari mana nih, Boy? Nih Pak, ada berkat. Dari mana nih? Nemu di jalan. Udah jalan situ. Oh, dari mas saya Oh, dari kebanyakan. mana? Sepi banget Pak, bocah pada kemana? Itu Pugu si Dut mau kemarin. Tak katanya mau kemarin nih, dia mau ronda kali sekarang. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Deh kompak amat jawabnya. Lagi pada apa ini nih rumahnya? Nih, si Puji bawa berkat. Nih buat bentar ronda nih. Pegang. Lah iya mantep ini. Oh iya Pak, saya mau nanya nih. Puasa kalau keluar air mata batal kagak sih? Ya kagak batal kalau setahu gua malah. Alhamdulillah ya Allah. Berarti tadi saya makan tahu jeletot keluar air mata gak batal kan puasa saya? Kenapa? Karena keluar air mata gak batal. Ya batal makan tahu mah. Sama aja. Idih, zaman sekarang masih aja SMS penipuan. Di, hati-hati Di. Sekarang banyak modus penipuan. Emang? Minta nomor rekening, pin rekening, nomor HP. Pokoknya hati-hati dah. Iya, Yeng. Dari kemarin juga gua mau beli pulsa di counter, penjualnya minta nomor HP. Gua kasih aja nomor palsu. Jarang nih bocah. Percuma ya, aku selalu ngalah tapi kamu selalu bilang terserah. Percuma ya kamu bikin janji tapi kamu munafik. Percuma ya, lu bilang hidup mati, tapi lu gak mau mati. Percuma ya, aku gembok hati aku, tapi kuncinya kamu buang. Percuma ya aku di rumah aja tapi kamu jalan sama yang lain. Percuma ya, kita bikin janji tapi kamu janji juga sama yang lain. Percuma ya kamu ngisi hati aku, tapi kamu ngisi hati yang lain. Percuma ya kamu punya ninja tapi aku sukanya tosa biar dagang sayur. Beli ubi di warung Bu Eti. Cakep. Sono lu mandi, badan lu buat terasi. Ya. Kata siapa gua buat terasi? Cakep. Kapan hari gua pakai minyak wangi? Cakep. Belum aja lu gua ajak mandi, biar lu tahu badan gua kayak Jet Li. Ya. Abang Jali ngojeknya di pinggir kali. Cakep. Adonan uli. Belum aja lu gua semur jadi pantat panci. Pantat panci, pantat janda. Cakep. Lu anak kurcaci apa anak panda? Ya. Nah lu usus kuyang. Cakep. Pala lu kuyang. Udah berpetir lagi naik tangga. Cakep. Matinya jadi setan. Cakep. Gue liat modulnya boleh juga. Cakep. Kayak gilingan ketan. Jangan berisik, lu suka ngambek. Cakep. Berisik lu bocah pilek. Waduh. Biar kata gua pilek. Cakep. Tapi gua nggak bangkit sembarangan. Cakep. Bocah saklek. Cakep. Gua bikin tali kama, badan lu kayak layangan. Wow. Video callan bareng Ashanti. Cakep. Bocah mukanya jengkolan kayak orang mau mati. Ya. Jengkol temannya petek. Cakep. Campurannya sambal terasi. Cakep. Tukang sate. Belum aja lu gua masukin ke bak mandi. Bang Marta beli BH buat bini. Cakep. Inilah cara kita beli satu rame. Ya. Gua bingung ngomong Ultraman. Kenapa dia kalau datang ngomongnya cah? Apa dia mau ngomong sama monsternya? Cah halus, cicing si ulah gandeng. Gua bingung sama Power Ranger. Ngapa ribut dia pakai helm? Emang dia kang ojek? Gua bingung sama ojol. Kenapa dia Kang Ojek bukan Power Ranger? Gua bingung sama Superman. Kenapa pakai sempakai di luar? Kalau beda gimana? Sempakai dibuka masih pakai celana. Beda pakai celana. Kata gua. Gua bingung sama Star Wars. Kenapa pedangnya nyala-nyala? Apa dia tukang parkir ya? Gua bingung. Bingung apaan? Bingung mau ngapa? Gue bingung sama komik, sebenarnya dia diminum apa dibaca sih? Gua bingung kenapa kuping di samping. Bukan gue aja sih. Lu siapa? When you're spending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. Lu kalau di rumah ngapain aja? PCS. Apaan tuh BJS? Video call seharian. Lu kalau di rumah ngapain aja? Tidur, tiduran Senin bangunan Minggu. Apa yang lu lakuin? Lu kalau di rumah ngapain aja? Belajar. Belajar apaan?
Belajar main hati perempuan. Lu kalau di rumah ngapain aja? Dengerin mak gua nyanyi. Nyanyi apaan? Bangun lu goblok tolol. Ini nggak kompak. Lu kalau di rumah ngapain aja? Main sabun seharian. Buat apaan? Cuci tangan lah. Lu kalau di rumah ngapain aja? Berjemur sampai jadi rengginang. Lu kalau di rumah ngapain aja? Lu nanya gua nggak pernah di rumah, gua musafir. Ngapain aja kalau belum. Lu kalau di rumah ngapain aja? Mikirin kamu, tapi kamu mikirin dia. Lu kalau di rumah ngapain aja? Pakai masker seharian. Numbu kumis. Cokil cokil coklat asli, enaknya selangit. Cokil cokil kamar mandi. Pak. Hah? Jadi dokter itu enak ya, Pak ya? Ya enak lah, kolanya juga mahal dia mah. Allah nyembuhin, dokter yang dapat bayaran. Ya emang udah gaweannya dia. Tapi kalau lu mau nemuin langsung Allahnya langsung mah ya gak apa-apa. Hah? Mati dong saya. Jangan berpikir